Nirmala kenyam kanasan konti lianka ruashni kan war online TV ka jan gwasa me bana ruajni bana keling ruajni tore wecha ka so Sudan ka ruajni ban lingwasa me shala dunu chikuma so Sudan chiken la dunu de ken passport ni kam diarar ken national ID card de ken yo de ken karep ken kona bana ling kan kono ray ruasha me mi jirama jadid kan online TV ka jan gwas de jogono jen nywa kana sun ko kenen kono no jan ode kan der de kan kaling gwaya raja bana kwen gwasa me shit kamen shaling no wen kenyam shikuma South Sudan MPs kene de content ray luakan bor chika kwany ke kwiwarga kama sha gorno de yo national ID card kena passport rɛywec ka South Sudan de yo ken de karep ano chala den wone ne alaw de national ID card de kugde de je yot ne ka kor wi de jendang de dollar ka de passport de kugde de je yos ka kudang ra wi de jendi dollar men shakulat gwasa me MP ni ten content ray parliament ka ke parliament la lwa kambor ka do bran shi dol ka je shi kan ladan go shi kan warga mo shi kan logono bi kan laslet shi kan ladan go kan it content la ji South Sudan shi kan lungtel gwam bi kan dollar bi kan gejekten dollar tin content kwa passport kan national ID card kwa la kamrar ka je tel gwade kan gejekten we shu ni jan economic jaka ne de kon la civil servant ke lat kuumɛ rɛywec South Sudan tikan ka paswaro tikan kan yoken kan kap ka je la salar ni ken kon kap kan ka yor kon de kan kap kuumɛ kan kap adoba dien bi ne de kon rɛywec ka South Sudan tin gor ka passport ni kitin gor ke national ID card adoba dien bi kan kalwang ka mi yor kan yo to ton pin ka jamo jalat gwasa menena ka kor gwasa da ne chewa wa national ID card korwate wa take 30,000 South Sudanese pound take yo ti kind jandang jok de la yo South Sudan me per ka yo to $4 anyok ka jan gwasa me ka gwasa pa yo ban shumantama passport take yo shop ke 60,000 South Sudanese pound ala yo ti kind jandang bakel de la yo South Sudan me te per ka yo to $4 antama kan yorin chaladan wo de ka yotin ka jan gwasa me chaladan wo en national ID card de yikte ka koru de jandang de dollar ne ka nyam go gwasa dan te $4 antama wa de yot ka koru jandang de dollar ka de passport mitte ka kudangro dollar ne win de yot ka kudangro de jandang de dollar no en winimi kas rɛywec ka South Sudan gwada dan en shinetin kontin ka parliament shi ka dolten chaladan wo telmisheno she naden konte la citizen itin rɛywec ka South Sudan chicken yoriti chicken gabe lwanka me yorkan gapin shawar gamo shajere jakke shaje lok anetin konte parliament ka neti konte la MPs charaja mo chaje kwen ko gekejeno economic rɛywec South Sudan che jek ware kumu ka tonga mi la yo la kare pe ka chaka pinyo ko yoda kapin awajen chenga nemno ba wargam ba jere jak ko de yorin kon tin yor ka pinga kui ID card national ID card kana passport de ka rep ke de kala nyam en ID card kana jen passport mi made kor kana kudangro de yiga kudjok dollar mi jira gor national ID card kana passport wadi kudang jok dollar de ka yor pin dugno me sha yo sha kare de yuri shop ko kudang $1 de ga yor pinjira mo gor ID card ken ID national ID card ken passport kel ajero ya dana sha kwen chala do sha jere jakke cha je loko no mo kuumɛ mende pin salb ke ma yadit rɛywec ka South Sudan jan war ganya gwasa me te ro mi shalat rɛywec ke Equatoria ka South Sudan la village mishal ke won duruba chala do sha ne de la civilian ti shop ko jan dang rawi de baro sha kanak to ko ka pai bang wan to ko sham bang pai wel watch ne ro shi liu antama kan ne ko na kana awa shi ne ko la de South Sudan shi kan riun nen to wan shi kan ganak ne ko liu lunga wa kai ngani ba de rɛywec wini sha kula do kan shi kan gorno ka jan korpa do men ke liu biken mishala par kanin jandang jok no chicken gorno biken lat la nin jandang jok tere lat kum re bala rɛywec wini ba par ne tin kontin chi yeken chi ke tes ne rɛywec ka Equatoria ka Central Equatoria ka jen village ke wujin chalke won duruba ne me ler mi de yen len kwasem anyok ler ba ling mala ler jok chala do ne shi former governor
dung Western Lake State. Michi ramya shikona governor ka Western Lake State wachi yede cha jen gul mishal ka Abraham Makoibol Kodi chala do cheliu chala de ramda la doctor rika tin kon tin rɛywec ka Rumbek State charo jamo chajalat kan ler kon konde kon link ka kwisa Sudan ban jekka ler kokien tin kon bari en lad en biate kaman bye bye.